баъзеҳо чаро намози таробеҳро 8 ракат мехонанд. ман мехостам ки дар ин бора якам тарак бо тафсил суҳбат кунам, дӯстон инро гӯш бикунанд. шумо бубинед, аввал ин ки вақте ки соли дуюми ҳиҷрӣ пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар Мадинаи Мунаввара рафтанд, дар моҳи Шаъбон рамазони муборак фарз шуд. вақте ки рамазони муборак фарз шуданд, ҳамагӣ расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам 9 рамазон ҳаёт диданд, баъд аз он вафот карданд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ин 9 рамазонро аҳли сират ва таърих мегӯянд ки 5 соли инро 29 гирифтанд, 4 солашро 30. баъзеҳо аҳли таҳқиқ гуфтанд 7 соли инро 29 гирифтагӣ аст. аммо саволи ин бародар ки чаро баъзеҳо 8 ракат намози таробеҳ мехонанд, намози таробеҳ 8 раката дар дини мубини ислом нест. ман мехостам дар ин бора суҳбат кунам. чунки расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте ки рамазон фарз шуданд, шаби аввалӣ масҷид омаданд, бо қавм намоз хонданд. шаби дуввумӣ омаданд, дар Бухорӣ лайлатайн аст, 2 шаб аст. дар дигар китобҳои ҳадис 3 шаб омаданд, шаби 4 наомаданд. вақте ки мардум рафтанд ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва салламро биёранд намоз бихонанд, расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ривояти саҳеҳ гуфт ки ахофу ан туфраза алайкум, ман метарсам ки ин намозе ки шабҳои рамазон мехонем бар шумо фарз нашавад, бинобар ин ман намеоям. ҳамчуноне тибқи аҳодисе ки зикр ҳаст, мардум танҳо хонданд дар тӯли ҳаёти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва дар замони Абу Бакр Сиддиқ ҳам 2 солу чанд қаҳмӣ хел мехонданд ва дар замони ҳазрати Умар ва дидгоҳи фиқи мазҳаби имоми аъзам ҳамин аст ва дигар фуқаҳо ки намози таробеҳе ки мо 20 ракат бо ҷамоати витр мехонем аз хулафои рошидин собит аст, аз ҳазрати Умар собит аст. баъзеҳо суол мекунанд ки пайғамбар ин гуна хозад, шумо ин гуна мехонед намози таробеҳ ай пайғамбар собит нест. машрӯъияти намози шабҳои рамазон аз пайғамбар собит аст, яъне пайғамбар омаданд. чунки дар замони ҳазрати Умар ҳам дид ки дига ин фарз намешавад. он тарсе ки пайғамбар дошт дигар на пайғамбар ҳаст, на нузули ваҳй аст. бинобар ин ҳазрати Умар омаданд дар замони хилофати худашон дар масҷиди Мадина мардумро дар пушти қори ки Убай ибн Каб разияллоҳу таъала анҳу буд ё Тамими Дори, дар пушти ин 2 нафар мардумро ҷамъ мекарданд. мардум 20 ракат намози таробеҳ мехонданд бо ҷамоати витр. ва ин он 8 ракате ки бародарон мехонанд тамоман он таробеҳ нест, он таҳаҷҷуди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст, он қиёми лайл аст. ва ине ки мо мехонем ин аз ҳазрати Умар собит аст. шумо бибинед кулли саҳобагон дар Макка ва Мадина 20 ракат бо ҷамоати витр мехонданд. табиин 20 ракат бо ҷамоати намози витр мехонданд. табъа табиин 20 ракат бо ҷамоат дар Макка Мадина бо ҷамоати витр мехонданд. ин аз ҳазрати Умар собит аст. ин намозҳои шабҳои рамазонӣ ҳаст. ин намози таробеҳ баъдан ном гирифт. таробеҳ ҷамъи тарвиҳа аст, яъне ҳар 4 ракат баъд ки вақти истироҳат дорад унҷо амира ном гузоштан таробеҳ. ин намози шабҳои рамазонӣ ҳаст ва аз ҳазрати Умар собит аст. ин тамоман дигар чиз аст. он чизе ки мардум 8 ракат мехонанд ва аз китоби салот боби қиёми лайл аз Оиша модарамон истидлол мекунанд, ман дар ин ҷо барои шумо бигӯям ки он истидлол тамоман хато ҳаст. барои чӣ хато ҳаст? ба ин хотир хато ҳаст ки он ривоят Оиша модарамон вақте пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гузашта аз дунё 18 сол умр доштанд, оли на Бухорӣ буд, на Бухорӣ нависта шуда буд. ва он ривояти 11 раката ки дар рамазону ғайри рамазон 11 ракат аст, он ривоят дар назди Оиша модарамон буд ва он аз фуқаҳои саҳоба аст. он бидъатро бубинад, хурофотро бубинад, аввал ман мекунад. он олима аст, фақиҳ аст. он дар Мадина вуҷуд дорад. 58 ҳиҷрӣ аз дунё гузаштанд. соли 14 ҳиҷрӣ хилофати ҳазрати Умар саҳобагон ҳамаш дар пушти Убай ибн Каб 20 ракат бо ҷамоат ва бо ҷамоати витр намоз мехонданд. чаро Оиша наёмад бигӯяд ки назди ман 8 раката ҳаст, ҳадис
و شما 20 میخونید. چون آنچه که نزد عایشه مادرمون هست اون تهجد پیغمبر است. آنچه که نزد اینا هست اینا نماز قیام شبهای رمضان رو دارن میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یعنی کسی رمضان رو از روی ایمانداری روزه میگیرد و شبش رو قیام میکند تمام گناهان اون بخشیده میشد. اینا دارن قیام شبهای رمضانی میکنن. و در دین مبین اسلام پیروی کردن خلفای راشدین این امری معلم دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. چرا عایشه نمیاد اینها رو منع بکند؟ به خاطر نمیآید منع بکند که اون چی نزد عایشه است اون دیگر چیز است، اون تهجد پیغمبر است. این نمازی همین که خودمون تراویح میگوییم یا نماز قیام لیل یا نماز شبهای رمضانی هست که از حضرت عمر ثابت است. بنابراین در بعضی روایات شما میبینید که همین ابی ابن کعب 20 رکعت نماز تراویح رو میخوندن، در ویتر کس دیگری را امام میگذاشتن خودشان میرفتن، چون که اون با این 8 رکعت نماز پیامبر رو میخوندن تهجد رو، بعدا ویترشون رو میخوندن. بنابراین این دیگر چیز است. و اونی که برادران میآیند 8 رکعت در مسجد دوتا نیت میکنن میخونن و از همین حدیث بخاری روایت میکنن فرار میکنن، در پرت دین نمیتوانن این را ثابت بکنن. چون که اونی که در بخاری از عایشه مادرمون روایت میکنن ینوی اربعا اون 4 نیت میکرد، تنها میخوان پیغمبر. ولا تسأل ان طلهن و حسنهن، از درازیش و زیباگیش نپرس، میگو اون تهجد پیغمبر است. اینایی که میان اینجا با جماعت میخونن دوتا میخونن و در 8 فرار میکنن از اون استدلال میکنن، اون حدیث اینها رو تماما یاردم نمیکنن و اینها فقط رمضانی این کار رو میکنن. 11 ماه دیگر فی رمضان و غیره همین رو هم نمیکنن. برای همون اینا فتنه نکنن در میان جامعه. 4 مذهبی و مذهب امام مالک 36 رکعت میخونن. میدونین برای چی؟ به خاطر اینکه عمر ابن عبدالعزیز که اون امیر در مدینه بود از اموی ها، و شما میدونید که اون بعضی ها اون را از خلفای راشدین میدونن. میگه خلفای راشدین 5 تا بودن، یک تاش عمر ابن عبدالعزیز بود با اون تقوا و با اون علمی که ایشان داشتن. همین عمر ابن عبدالعزیز مردم مدینه را گفت که ما نماز شبهای رمضان را 36 رکعت میخونیم. بنابراین مذهب امام مالک 36 رکعت از نماز تراویح. و مردم آمدن گفتن که چگونه ما 36 رکعت بخونیم که در حرم یعنی در مکه مردم 20 رکعت میخونن. عمر ابن عبدالعزیز در جواب گفت که هم یطوفون و نحن لا نطوف، اونا طواف خانه خدا دارن و خودمان طواف خانه خدا نداریم. بنابراین 36 رکعت میخوندن. امروز شده است این تا زمان همین پاندمی در مکه و مدینه 20 رکعت میخوندن. امروز شده است این مشکلات، این شده است این مصیبت، این شده است این نمیدونم میان سلفی و حنفی و نمیدونم علفی و اینها بحث و بررسی و چی شده است که این بدعت است و این فلان است. این را دوستان خود خوب نزد خود داشته باشند.